Kini kedai All India Radio Shillong ke kubor ban pulih do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ke kubor mentak step. Kaying syari bahedo hakari ke Supreme Court kala ay karay jong ka hakabede bakajaka bayakaja ha Ayodhya. Ka Sarkar Mizoram kalaong ba kajing penkendria yagi petwer bru mentak kenti kandai ke bakat do. Bat ke eryong bulbul kala nangjur bat kijaka badan harut duriau ha Odisha bat West Bengal kilamat yaw slap ubajur. Ka kubor ke babnia. Hakarai balapan mi hinin kesni ke yang syari bahedo hakari ke Supreme Court kala plelat banshna ya karam temple hakajaka kebadan hakajing ya kenat ha Ayodhya. Ka yang syari bahedo kala hukum ru ya Sarkar Pedang ban ai dekawai pat kajaka bahasan akar syaga suni wakaf board banshna ya ke mosque ha Ayodhya. Ha kawai na kirai bakongsan ha ke history jong kari ka kenuan basan ngut ki nong bishar belakli du Chief Justice Ranjan Gogoi kalapan kot no ekajing kaja balapalat chis pasnem. Ka ying syari ha karai bakumbashi hajar sela kalaong baya gejinget ki Hindu bayu Lord Ram lakha ha kene kajaka omla ban pendo. Ka ying syari kalau hukum bantau ya ka trust hapo kalai benai banyo ban shnano ya kene ka temple. Ya kini karai lashim halor ki khat saut ligi jing ujor balapa syaka ying syari Supreme Court persya ya karai jong ka Allahabad High Court agasnam arajar shipo. Ka ying syari kalaong baya kini karai shim lashim haka kerteng jong kanyam nrei kisulong tang kidak ban penkot no ya kajing ya kaja. Ha ukerwo jong Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulong baya kini karai day banshim bakalong kajing job ne kajing syarem jong no ru. Ula kentui ki breo ban pene kajing syongsok bat kajingnya terli. Ulong syok bagani karai jong ke Supreme Court ka peni ba kajing kongsan ban board ya kelenti kaan ban weng ya kajing ya kaja kalong kebadan kam. Ulong bala aipor bahaya baro arliang ban penpau ya kajing sengo jong ki. Syok ula benrap bagani karai kanang penklan syok ya kajing syania akibat ba ha kelenti jong kaan. Ka Sarkar Mizoram kalarai bagajing penkendria iki petwer bru menta kadai banlong ke bakat do bat on penkendria asu hadian habut letu ki he Sarkar hanen gesni. Kumbasa hajar teli kilong yeng jong ki petwer bru ki basa ki jaka ajing yarap basipor ha ke district North Tripura kilade balwan pai sekejala Mizoram menta ka kenti ya ka balale ya kejing penkendria nado kalai tarik urisau bat lakmi lenti banla ban pendap no kat ha kalai po tarik menta ubnai. Ka jingelang jagi menteri kebelalong henen kesni kalarai badai ban pendap no ahapo katarik balabo. Ka Sarkar Pedang kala kerensyai bayi kijaka ay jingerap basipor yaki petwer bru on sakang no on daladap penkendria ayaki laong Special Secretary Kashnat Internal Security UAP Maheshwari. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulong bagajing play ya ka Kartarpur Corridor bat ke Integrated Checkpost kanwan ra ya arsya kajing sengukmen. Menteri Rangbado ula keren ya kani ha kajing elang ha Dera Baba Nanak ha Gurdaspur hadian buladap play ya ka Kartarpur Corridor nen kesni. Ula penparu kajing sengungo ya Menteri Rangba ka ri Pakistan Imran Khan bo sengu tho ya kajing sengu jongkari India. Ha Maharashtra ulat kejelau Bhagat Singh Koshyari nen gesni ulakot unong yalam jaga seng bala job bon ekisip kata ke BJP yau Devendra Fadnavis ban pedi kejing tmu ban thau Sarkar. Wad adian khatsan sngi bala penmi ek result jongka election ompat dan kanu no ke seng ne ka kenhuan jongki seng san perthai ke banwan chakmat ban thau Sarkar. Ha kawai pat kaliang unong yalam ke BJP usudhir munggantuar ulong ba ka Shiv Sena kadai ban buram ya ke jingkhot ulat ke BJP bantau Sarkar. Ulong ba karai bantau Sarkar on sa shim ha ke jingalang ke banlong menta kesni. Ulong ru ba ka BJP kalong ke bala kloy ban ya keren bat ke Shiv Sena ha kanu kapor. Kani ko khubor kawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ka eryong bulbul kelanang jor bat uslap ubajor ulahap haki distrik badan harut duriau jong kejela Odisha bat West Bengal. Kani ke eryong kelanang kiyo syaki pangsyatai haki jinstat bakatsan kilometer haki shikenta henen kesni. Kumba arajar ngut ki beriau nagi benta baper ke distrik Jagat Singhpur bat Balasore kilahap ban kenria asyik jaka bakhamsngan. Katna meteorologi kalaong bakal air ke bajur bat uslap ula banhap hakikat tu kani ki jaka hakani kejela Meghalaya.
Ka West Janta Hills District Legal Services Authority hinin kesni kelarake ya ka Legal Services de Hajawai. Haba ajingkran u District Sessions Judge uba ikhar umnud ulong ba kajing temu jang District Legal Services Authority kalong ban ai jing yarap iki baduk ki bamkot bor ban pa yasad ha unong yasad an. Superintendent ki pulit ke district uba lakador sim ulong bangidei ban snuto batip ela ki jang ki hok di balai dakariti sensyari. Ulong manalor ki hok de ban kan mauru ya ki kamram kum kinong snong jong kari. Rengkat bat kari berok kawai ke Jila Meghalaya kalapan state ika kam banyak penteri kamno ika Pradhan Mantri Ujwala Yojana PMUY. Ka jing temu juga skim PMUY kalong ban ai ya ki umhniang shet ki bakhut sya ki kenthai ki bem hapo ulan ke jingdok. Ka sarkar Meghalaya kala shimikilat baro ban ai ka gas shet jing shet sya baro ki longyeng ki bahap hapo ulan ke jingdok ha ka Jila. Kenang bagathong jong menteri rang bado kari Narendra Modi ban ai ki gas shet jing shet sya ki san klur teli ki longyeng onla ban pendap haswa ban kut kani ka senam arazar kat kendai. Nadua bala play kini ke skim palat ar point laisan klur ngut kilayo jing mentoy. Bon kilonggiang ha Jila Meghalaya kishim kini ke kabu namar lasyam bakalong ke bementoy bat kayarap bantengka ya ke por jongki. Da kebaong baka skim PMUY kalong kalat ban penkubor ki kenthai u menteri ketenat kakot kakhya ke Jila Meghalaya uba ALHEC ula tentu ya kinong sam gas LPG ban penlong ki program pensutok padba halor ka jing mentoy ke bayo na kene ka gas shet jing shet. U Presiden kari Ramnath Kovind ula ai kublay ya kajat ben rio ha kamiet shwa ka jing laniam Eid Milan un Nabi kabade kasikha u Prophet Muhammad. Hauker wo u Presiden ulong bau ai kublay hi para nongsong snong kamtam syakipat Muslim. U Presiden ulong badai bani ojing hikai na ka jing im u Prophet Muhammad. Ka tamasa Dewan na ka Wine Festival ka bakat saw kalalong hinin kasngi hasilong da ka jing temu bantaw ki rensan ki bakhamhe na ka banta kinong shnawan. Kinong shnawan na kaleng ka Jila kilawan manishim banta da ka bapani badde ki wan bagishna. U kanvina ka Wine Festival uba Michael NCM ulong ba ukmilenti bahakis nam banwan onla ban kentiyo ki batray kamlajong bat onla ban ay kam lang ba ka kamshnawan. Uliyato bagi nong shnawan kimshim laay kinu gidawai ban penni Islam ya kajing bahajong kawan bat donru kibaliyo jing ito na ka FSS AI. Ka Principal Director General jong ka AIR News ka Ira Joshi kalong ba ka All India Radio ka tray ban kentiyo ya kibut tau ka lariti ka jingye teli wada pereng ki jingye per ki babon hakari. Ka Ira Joshi kalong ikani ha bakren ha ka North East Book Fair ha Guwahati hanin kesni. Kalayaro ya kinong penlong ya kini ke Yaudekot giba persyang ban kentiyo ya kalariti jong ke Jila Asam. Kala penpaw ya kejing snokmen baki kubor na ka All India Radio kilong kibala ban penbiang na kabenta kejing mentoy jong kinong snap. Ka India kan penlong ya ka Hockey World Cup jong kishinrang ha kesenam arajar arpulai na do ka katlay terek ha do ka arp kendai terek ubenay kelalengkot. Hagajing permenahanin kesni ke International Hockey Federation kalong baga Spain bat ke Netherlands pat kin penlong ya ke Hockey World Cup jong ki kentai hagasnam arhajar arpuar nado ke shitarik hado ke arpuar tarik unai tung. Yakini kirai lasyim hagajing ilang ke Executive Board ke International Hockey Federation ha Switzerland hanin kesni. Bat katto ko kubor kalakot akan ika step ke balawan syapi na ke All India Radio Shillong. Hakapor pravajing neso abaga Delhi Station na kabanta ka kubor hagaktin hindi kabanbot ka kubor hagaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mawi pi kinong sngap ba hakapor prashteng na ka station pinyo ka kubor na katan stay lamingi hagaktin pareng. Sngob haban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kala agenda partat praduna san minute.